Petero wa mbere igice cya 5 umurongo w'8. 1 Peter chapter 5 verse 8. Mwirinde ibisindisha mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo yaconshomera. Umurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari iminsi muhuje imibabaro. Amen. Amen. 1 Peter chapter 5 verse 8 says, "Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings." Amen. Sober what? You say the sober mind. Yes. Wow. Ndimi z'abanyamahanga zazivuga neza. Sober mind no kuvuga ngo ni nki imyumvire ikerutse iri maso itarangaye. Turashima Imana se umwami wacu Yesu Kristo kubw'uyu mugoroba mwiza twongeye kuboneka mu nzu yitiriwe izina ryawe. We thank God, the Father of Jesus Christ, for giving us a great opportunity to be in front of Him this evening. Imana nduburira amaso yaje ku misozi, begutabarwa kwaje kwava ubibire Uwiteka niyo guturuka ku Mana yaremye ijuru Uwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru izemera kw'ibirenge byawe biteguza kurinda ntabwihunikira ntisinzira Imana irinda Isiraheli ihora iri maso isi Imana irinda gicucu gihoraho ku manywa izuba riza kwica ijoro ukwezi tuzaga uti ku manywa izuba senyuka wambaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. ijoro ukwezi ntuzaguti ikurinda Mana nikurinda byose Imana niyo Imana nirinda ubugingo bwawe izakurinda te lo prende sa fene voi lege wahumiriza ku maso yawe ugategura umwuka wawe ukabwira Imana ngo sindangara uyu mugoroba n'isi y'umwijima haraba ibyago bikomeye, isi y'abadayimoni haraba ibyago bikomeye, abarozi baraburanirwa uyu mugoroba, abapfumu barafata ubusa, iterabwoba ry'abarozi rirafata ubusa. Senga utarangaye zamura ijwi ryawe. Pray and tell your heart, my heart, be at ease. In the devil is about to die, the devil is about to get this. Do not be distracted in the name of Jesus. Pray. Kera
Samoli bonde le bregene voila. Wahaile se medo la furie le voi. Uherei urasirazuba mana we ukageze urengerazuba impande ye zose z'isi mana we zamaze gukomera kwawe sema amen. Hallelujah. Uzamura ibiganza duhimana ishobora twese. Raise your hand and be glorified. Vugiriza Imana karuru kubw'icyizere Big uyifite. shout to the Lord as you believe in Him. Oh Jésus roi de Nazareth. Hallelujah. Wavutse dusanga bakuvuga tumaze kumenya ubwenge usanga urengeye uko bakuvuze ukomera toka sherime de sonfere boye ana we ndetse n'abikindi igihe kizaza ukomera kwawe tuzakubwira karsene vodelor maila brogena mana we ndetse n'abikindi igihe kizaza ingoma yawe izamuka mana we ngoma yawe izamuka ingoma izamuka ngoma yawe izamuka ngiye kubara gatatu buri muntu wese Imana yahaye ijwi risohoka agiye kuvuza akaruru uko ashoboye kose utitaye kuba kuri iruhande nuko bari bubifata. I'm going to Rimwe, count kabiri, by gatatu. 3 and shout to the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sema we Taila Salalo mandó la fe. Oh Jésus, Oh Jesus. dokirme desanfele boy. Hallelujah. Umwami wacu Yesu mbeguri mwiza we iyo ndiko ndaraba ivyo wakoze iyo nitegereje ubwiza bwawe numvishimwe mu mutima umvishimwe we Numvishimwe mu mutima reka ndakuririmbe mwami Yesu reka ndagutazire urabikwiye reka nguhayagize ibirengeye uri umwami w'amahoro Kalala sawala mote hailado Mwongere muzamura ibiganza duhimana ishobora Raise twese your hand and glorify God again. vuza karuru Give a wabitekerejeho big vuza shout kandi as you karuru have thought wabitekerejeho about it. Give a big shout to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Jesus be praised. Uriya, let me tell you something. Reka ngira icyo mbabwira. Distraction Ibirangaza is not outside there. ntago biri hanze. Many distractions are here Ibirangaza byinshi birimo hano and inside of you. ndetse muri twebwe. Ntabwo ibirangaza bikomeye ari ibyo turimo turabona hano hanze.
nta nubwo ibirangaza bikomeye ari biri mu bantu. Ikintu gikomeye kiza kirangaza umuntu ni kiba kimurimo. The great distraction is not outside, and the great distraction is not the one in other people, but the great distraction is the one within you. Umusaraba yikoreye Yesu we waramutuye hasi uramuvuvuna we waragutuye hasi gatatu kose kubw'ibyaha byawe kubw'ibyaha we hamwe navuga Yesu ijyo yakoze nahera mu gitondo rikarenga ijoro narikesha ndakuririmba wakoze ibihambaye cyane we warakoze ibihambaye cyane warakoze we wakoze ibihambaye cyane. Bwana Yesu asifiwe. Be focused to avoid distractions. Mube maso mugire intumbero kugira ngo mwirinde ibirangaza. Be focused to avoid distractions. Ndetse mugire intumbero kugira ngo mwirinde ibirangaza. Buri muntu wese munyumve. Haleluya. Everyone hear me. Ariko narimba kumbuye. I was missing you so much. Sare narimba kumbuye mukagira Imana. Buri muntu wese mureke mbabwi, buri muntu wese akeneye guhuka. Everyone must be busy. Buri muntu wese uri uhumeka, buri muntu wese uhumeka akeneye ikintu kimuhuza. Everyone who can breathe have something that can make him busy. Habe n'abarya abana babimiryango bagize ibyago runaka bakagira ibintu runaka bibabaho ibihe bikabageraho bakagira abana badashobora kuvuga badashobora kumenya abavyeyi babo abakeneye ikintu kiri bumuhuze kugira ngo umuvyeyi agire icyo akora abakeneye ikintu kiri bumuhuze. Umuntu wese uriho uhumeka akeneye ikintu kimuhuza. Adahuze arahuze. Mwumve neza, umuntu wese udahuze arahuze. Everyone, even the children with disabilities or disorders that cannot be able to speak or have any other action, but they are busy in their very own way. So everyone needs to be busy, and if you're not busy, you are busy, in other words. Even if you are not busy, you are being busy, in another word. If you are not busy about what you are thinking about, you are being busy about what others have thought about. If you are not busy battling the battle that should be battling with, you are busy battling the battles of others. Niyo mpamvu buri gihe mukwiye kubona umwanya wo kuza imbere y'Imana no gusenga kuko nudasenga uzisanga buri gihe uri murahangana n'imigogo y'ibiti abantu bakurambitse hejuru. Umuntu wese utari imbere y'Imana ari marasenga yahaye umwanya abarozi yahaye umwanya abapfumu bo kugira ngo bagire ibintu by'imisozi bagenda bamurambika hejuru. Umunsi umwe azisanga ari mararwana kandi ntazaba ari mararwana intambara ikwiye ahubwo azaba ari mararwana yikuraho ivyo bamushizeho arangaye. That is why even if you are not busy, that is why you should be praying. That is why you should come in front of God and pray. Just because if you are not praying, you are giving the devil a place to come and put some burden over you. Hari ibintu tuzatwibesha. Abantu bose bahe bakora, ntibahe bakora. Hari abantu bamwe bahe bakora, barangaye gusa. Bakora ivyo barangaye. Kandi bakavunika bakiruka imisozi bakamanuka bakazamuka bakamanuka bakazamuka kandi ko bariruka barayobye baravunika barimo baraterura ibintu ibituza byarazamutse amabisepse yarazamutse barasaze ibishuya byarabize bakuyemo amashati yo hejuru barimo barakora ariko barimo barakora baruhijwe n'ubusa barimo barakora ubusa. Sometimes we lie to ourselves and think like everyone who is working in the right way, and yet some people are being busy working the work that shouldn't be working, and then they are distracted. Say hallelujah. Hallelujah. Kuki Bibiliya ivuga ngo ku munsi w'amateka Yesu ngo azabwira abantu bamwe ngo babwire ngo mwirukanye abadayimoni yego mwakishije indwara yego mwasengeye indwara yego mwagiriye neza abapfakazi yego
ariko nubwo mwabikoze bwose sinigeze kubamenya. Nimumve imbere mugende muje mu muriro w'intazima kuko sinigeze kubamenya. Mu yandi magambo mwarushe mukora ibyo mutagombaga gukora. Yes, why does the Bible says that at the judgment day some people will be coming and then Jesus say, you have done great, yes, you have helped the people who were poor, yes, you have helped the vulnerabilities, yes, but yet they will tell them, go away, I have never known you because you are the evildoers. Yes, yabwiye abigishwa ku gice cya 25 mu butumwa bwiza bwa Matayo ku gice cya 25 ukageza ku murongo wa 31 ngira ngo kugeza ku murongo wa 46 yababwiye amagambo arababwira ngo umunsi w'amateka bamwe ngo zobabwira ngo mbafate mbashire buryo intama ngo zizaje buryo ihene zije bumoso intama zigereranywa n'abakristo abapagani bagereranywa n'ihene hanyuma kubera iki bibiri bagereranya gutyo nuko intama umuntu azaje imbere zikamukurikira ariko ihene ntiwoje imbere ngo zikukurikire iyo ugiye imbere zazisubira inyuma zikaja kona kandi iyo ziri inyuma uzishore ugomba kuba ufite amabuye menshi apana rimwe zagira ngo ziyaja ku ruhande ugatera ibuye. Sinzi nimba abakristo biki gihe hari intama cyangwa ari ibyo bindi maze kuvuga. That is why in Matthew 25, starting from verse 31, Jesus was telling the disciples that on the day of the judgment, somehow the Christian, the good Christians will be as sheep and the bad Christians will be as goats. And the reason why he mentioned goats is because God can never follow you. Hallelujah. Let me tell you something. Kurangara sukubaho ntacu uri murakora. Being distracted is not living a life where you are not doing nothing. Note. No kurangara uri murakora icyo utagombaga gukora no kurangara. Even being distracted, doing the things that you shouldn't be doing, that's being distracted as well. Muzi bene data muvukana musengana hano batabonetse hano kandi babonye impamvu satani yababoneye impamvu zitabazana ndetse naho barimo barakora ibindi ariko ibyo bindi barimo barakora ureje neza wosanga bitanganye uburemere no kubahana ariko kubera ko barangaye satani nabarangaje barimo barakora icyo batagombaga gukora. Nimba hari umuntu utari hano akaba yagiye gusura umurwayi yego, nimba hari umuntu utari hano akaba yiherereye mu cyumba ari marasenga yego, nimba hari umuntu utari hano adukurikiye online ari marasengana natwe yego, ariko hari abantu ahangaha hari abantu bashibizwa no kuja gukoresha inzara ngo aje kuzisiga z'icyatsi kibisi izindi zitukure izindi zihinduka umweru izindi zihinduka ibyo ntazi narangiza ejo zifotoza yanegetse ameze nk'ibuye bashize hejuru y'igiti. Ariko satani irangaje abantu. Satani irangaje abantu. The devil is making people to be distracted. Narangiza hengame ngo in a happy mood. A happy mood. You are not happy. You are making yourself happy, but you are not. Ntago wishimye uri muri shakamo ibyishimo ariko ntago wishimye. Muzamure biganza duhimana cyo y'Imana. Say hallelujah to the Lord. Hallelujah. Ariko narimba kumbuye muvugirize Imana kaburaho mwicaye. Let's give a big shout to the Lord. Say hallelujah. Say hallelujah. May Jesus be praised. Hari igihe abantu basabahuga bahe bakora ibyo batagombaga gukora bakibesha ko bahe bakora ariko reka nkubwire no guhugura murakora icyo utagombaga gukora nukurangara. Sometimes people are being distracted knowing that they are doing what they should be doing and yet they are doing what they shouldn't be doing. So being busy doing something that you shouldn't be doing, that's being distracted. Hallelujah. Uiteka himbarizwe imirimo y'amaboko ye yadukuye mu maboko ya bari baduhagurukiye. Uiteka himbarizwe imirimo y'amaboko ye yadukuye mu maboko y'ababiwe bari baduhagurukiye. Reka mbabwire hari abantu bazabibesha ngo umuntu urangaye ni umuntu warangariye ahantu hamwe gutya ameze nk'uko oyaye n'umuntu urimo urareba kandi akabona munyumve n'umuntu urimo urareba kandi akabona ariko akaba arimo arareba hatagombaga kureba akaba arimo aranabona icyo atagombaga kuba ari kubona uwo nawe
ararangara. So people think like being distracted is someone who is making a good look at something. And yet, even if you are seeing something, but you are seeing something that shouldn't be seeing, you are distracted. Mwabadamu, mwari muzi ko muza murangarira muri telefone umwanya wo gusenga ukawumara urangariye telefone y'umugabo ngo kurareba message za wa mugore ngo na wa wundi nabo yahinduye amazina abagabo b'Ikigali ni ibike cy'abantu izina ry'umukobwa ntaryita umukobwa akamamwita ngo Rubangura kandi ari umukobwa bakorana amanya akamwita Rubangura abandi bakabita basezikeye na Murekeraho bamurekeraho kandi ari amazina y'abakobwa kugira ngo aguhishe nawe igihe guzorangarira ukagwa kuri Rubangura ukagwa kuri Sezikeye ukagwa kuri bamurekeraho ico gihe ayo uwo mwanya Satani birimo iragira ngo urebe ivyo ubona ivyo hanyuma utareba ivyo ugomba kureba utabona ivyo ugomba kubona. Yes, women of this world, you are being busy seeing what you shouldn't be seeing in the front cells of your husband. Sema we! Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sema hallelujah. Hallelujah. Muzabutekereza uzutekereza ngo wewe uzutekereza ngo wewe n'imbaraga zawe wo kwiyama umugabo ukamukura ku bagore kwiyama kwawe ukakura umugabo ku bagore. Do you think that you can make your husband not to fornicate? You are lying to yourself. Uzosa umunsi azovumbura ko wamenye Rubangura azamuhindura mwitubarijo usange yamuhinduye izina yitwa Ubarijo. Nuvumbura Ubarijo azarihindura umunsi umwe azitwe Murekeye abanza. Nuvumbura Murekeye abanza arizamura gite Forodwar. Uzo ico gihe warenje Imana mu ijuru ko ariyo yo mushobora wamuteje Imana. Focus on God. Do not focus on your husband or your wife. Wiromageranye ngo muteze Imana. Tell your neighbor, focus on God. Humiriza ku maso yawe ugira muteze Imana. Humiriza ku maso yawe zamurije yawe iranga gira muteze Imana. Muteze Imana zamurije yawe. Tell it to your God. Tell it to your God. Come in front of God and cry out to Him. Uriya mwana muteze Imana. Uriya mukobwa wawe muteze Imana. Uriya muturanyi muteze Imana wirangara. Kariya kageso ko gutaha atinze gateze Imana. Kariya kageso ko kutakuvugisha gateze Imana. Kariya kageso ko kutakwitaho gateze Imana. Zamurije jya usenga Imana wirangara. Mana valide ne brobeli galite de sala. Ose kanda la casa. Shawini galite de sala. Volume ya pressure Mana we. Nabiteje Imana mu izina rya Yesu. Arite valide. Ibyigize imisozi yose biteje Imana. Triple de la riviera. Waila sidere de valide modene Igorani. Celebre de sala valide ne gro. Kayere de sabone sa sole sa valide. Sema hallelujah. Hallelujah. Abantu barangaye sa abantu badafite aho bari. Oya. No kubaho utagomba kuburi urangaye. The people who are distracted are not the people who do not have where to be or a place to be, but even being in a wrong place, you are being distracted. Nababwiye ngo iyo udahugiye muri kimwe ubuhuze umuntu yadahuza abahuze. If you are not busy from one place, you are busy in another place. Uko abantu batahe basenga muri aka kanya bafite inkuru ko baravuga ibyo abayumbe baguye ko baravuga abapasiteri batakibibamwo ko baravuga inkuru z'abahomvye n'abazamutse ko baravuga inkuru z'abajura n'abantu bazi kunyereza imisoro baraho bavuze imvagagazaje barataha barushe kimwe nuko natwe turushwa no kuvugana n'Imana hanyuma umusaruro uzaba uwuhe wabavuga abantu n'umusaruro uzaba uwuhe wabavuga bavugana n'Imana umusaruro uzaba uwuhe yemwe. Even the people who did not come to pray, they are busy talking, they are busy gossiping, they are busy giving informations outside there. But what are the results for someone who's speaking to God, and what are the results for someone who's speaking to other people? Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Kurangara sukutavuga kandi wagombaga kuvuga ndetse ufite ubushobozi bwo kuvuga. Oya. No kuvuga ivyo utagombaga kuburi kuvuga nukurangara. Being distracted is not to be unable to speak even if you had something to speak, but also speaking something that you should not be speaking, you are being distracted. Ese birimo birumvikana.
Is it clear? muranyumvise kurangara kuba wacecetse gusa ngo ureke kuvuga umwana yakoshe wananiwe kumucyaha umwana yakoshe wananiwe gufata umwanya ngo umufunure umwicaze umucyaha oya ntabwo uko ari ukurangara gusa no gufata umwana ukamubwira ibyo utagombaga kuba uri kumubwira ni ukurangara kandi ntuburangaye gusa ubuha urangaza n'umwana. Yes. So being distracted is not you for a child to do some mistakes and not to punish them, but punish them in a bad way. That's also being distracted. Dufite abantu hano bafashe umwanya wabo wose bawufata ukubwira abana gusa ukuntu abantu ari babi ukuntu abantu ari babi ngo ntukajye ureba hasi ujye ugenda ureba hejuru ngo sinzi ibyubamo ujye uhumura ngo urebe ngo abantu ni babi ngo ntukajye ureba ngo umuntu ashobora kuba ngo afite inkota ngo yenda kuyigutera mu mutwe ngo dore uko kizakimera ngo wowe uzu ngo abantu ni babi ngo nyogosenga araje kandi nta muntu uzuvuga biwabo azamubwira ukuntu ba nyirasenga ari babi na nyirakuru ubyara se ari mubi umugabo nawe yiherereye akabwira ukuntu umwana ukuntu nyirakuru ubyara nyina ari mubi na ba nyina wabo ari babi no abana bakazabura iyo bafata bamwe umugakuru ajani undi agakuru ajani abana mwabahungu mwabana nimushaka musenge batantine na batonto haza ntabwo byoroshe n'abavyeyi nabo baracanganywe kubera kurangara bari mu kugira ngo natwe turangara no kuvuga ibyo utagombaga kuba uri kuvuga no kurangara. Parents outside there are telling their children what they shouldn't be telling them. So they are being distracted and they want us to be distracted as well. Muvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Je bise de grâce ne Carrière des enfants de Nemode Negale. reka mbabwire amagambo no mu mwuka Hallelujah. no mu mwuka. Let me tell you these words even in a spiritual way. Kurangara mu mwuka si ukudasenga. So being distracted in the spirit is not just to fail to pray. Umuntu yoba ari mu minsi 120 y'amasengero ariko arangaye kubera iki kuko hasengera ibyo atagombaga kuba ari gusengera. Someone might take 120 days praying and yet you are distracted. Why? Because you are praying for something that shouldn't be praying for. Usanga umuntu wo mana umbe hafi ngo kandi ungirire neza. God be near me, do something good to me. Ngo idata Oh we. Jesus. Ngo data we. Oh God. Uko abarozi baraho baramuzungurutse mu kurara bapanga imigambi aho yuvyutse ngo apfukame ngo avuga ati Mana n'izina rya Yesu iyi nzira ndayifunze iriya rembo ndarifunze ikirere ndagifasha ubutaka ndabufasha imihanda izengurutse ndayifasha ndasinze ndatwitse ndabomora ndabangamira ndakubita hasi ibitavuga Imana senyuka n'izina rya Yesu sha akagira ngo ayo masengesho asenga naho kababwira hari abantu baza bakora ico bazabita mu Congereza sympathizing demons. Hari abantu bagirira impuhwe amadayimoni. Bashekerera. Oh. Hari abantu bazashekerera abadayimoni. Batetesha abadayimoni. Timubona n'ubu nyine uko tugiye gusenga. Uravuga ngo Mana ngo wirukana abadayimoni. Ngo Mana mu izina rya Yesu. Ngo reba abadayimoni Mana. Yewe. You shouldn't be sympathizing the demons. Jewe yongeze kugusengera abadayimoni. N'urutoki rwanje ruba rukomeje. Ruba rumw'imbaraga zanyu maziri muri urutoki. Niko ziba zifite. Nzashinga urutoki. When I reach havuga ngo wa dayimoni we. Dayimoni nimugire we. Ya Yesu Kristo. Seba ngo bifumbaza nimugire we. La bande de la force. Kandi mukorana imbaraga. Ibintu byo kugira urutoki gutya rwotonyangira hagati akanyegera rukagondama. Uzukoraga hayo uvuge ngo dayimoni senyuka mu izina rya Yesu. Senyuka mu izina rya Yesu. Vuga ngo wa musozi we. Wa musozi we. Wa gihanda we. Wa gihanda we. Wa mbaraga zitera bwoba we. Wa mbaraga zitera bwoba Wa we. mbaraga z'umwijima we. Wa mbaraga z'umwijima we. Sha. be on fire. Ole In the name of Jesus. No gusenga uko utagombaga kuba uri gusenga nukurangara. Even praying the way you shouldn't be praying, you are being distracted. Actually impamvu abahanuzi babaho abahanuzi impano y'ubuhanuzi iberaho kugira ngo itworiyante uburyo tugomba gusenga. So the gift of prophesying is there to orient you how you should be praying. Abantu batabizi bazabasha kubahanuzi bahe bagira ngo bagiye gushaka ibisubizo ngo ndagenda uriya muntu nasengera birasubizo. Oya nta muhanuzi uzusubiza
amasengesho niyo azasubiza cokoze ubugiye kugira ngo Hallelujah. Imana izivugana nawe imuvugishe umenye aho urasa werekeje imbunda yawe Hallelujah. utarasa werekeje hatariho. Oh yes, so prophets do never give answers to the people, do never answer your prayer request, but they give you direction for you to know where to pray for. Hari aho Imana izivuga ngo ntimusenge gusa mugende kandi mugende mutavuga. Yes, there where God say you shouldn't be praying only, you should be walking and walk when you're silent. You shouldn't be saying anything. No words. Wahura na nyoko bukwe nta magambo. Do not mention anything. Wahura na so bukwe nta magambo. Even if you meet your Twigeze kugenda father-in-law. umunsi umwe tuja ku kivumu umuhana wo ku kivumu twatuzunguruka umuhungu umahura na nyirabukwe mu gitondo avuye kwahira icyari barahura ngo aje kumusuhuza yama mwihore wayiwe bomaye we ndabwa ibintu birakome ariko yari umuhungu w'igitangaza. Hari abahungu bataza bahumaguza baba mu mwuka bataza bahumaguza. Reka mbabwire no gusenga uburyo utagombaga kuba uri gusenga nukurangara. Even praying the way you should not be praying, you are being distracted. Ngiyo gusenga dukoma mu mashaho mwicaye menagura ibitare bitameneka bimeneke mu izina ryawe. Senga ukoma mu mashi menagura ibitare bitameneka ijingizi gitangaza bimenagure menagura For the rock to be broken, pray as you clap your hands for the broken. Sedagurika bizina Yesu. Wabitera sedagurika. Bakumena guya baraka sabatayini. Wabitera sabatayini menagurika. Wabitera sabatayini menagurika. Wabitera sabatayini saduka. menagurika wambaraga z'abadayimoni we Bakumena guya bizina Yesu. menabira bikonosha abadayimoni wirangara senga ukoma mu mashi nawe Don't wirangara. be distracted, pray as you clap your hands and break every work of the devil. Menagura, segna. Chase away the demons, chase away the sickness, chase away any spirit, any bad spirit upon you. Sema hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ariko mvundi Imana ye. Mwarese tugatanga haleluya imwe gusa. Mwitanga n'imbaraga zose. Nimuzamura ibiganza mu kwa Raise hekezo. your hand. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Dore nuko abantu bamwe basa barangara murebe nk'uyu munezero uri hano umuntu uri online mureke mbabwira umuntu wakurikira online ntiyo kumva uyu munezero ntibishoboka ariko umuntu akamaje gusa satani kamurangara. I was saying praying for something that chemise de vorige Oh, te varite lega. Kongi la breze Shalom de samodi di figari. je faire de nous Carrière de Sagina Mote. semer de nous. Promeritazione de Sovaride. Essicazione de Gromaite. There are specific things that we must pray for today, Hari ibintu tugomba gusengera uno munsi. not tomorrow, Atari ejo,
not yesterday. atari n'ejo hashize. Uriya sinzi nimba muza mwumva ibanga riba muri rule your atmosphere. I don't know if you get the secret that is in the rule your atmosphere. Ririya sengesho rya mu gitondo nzambohereza ni isengesho rikwibutsa ngo ongera usenge kuko uyu munsi ufite umugisha wawo, wirinde satani tawukuriganya, kandi usenge kugira ngo umuntu wese mwagombaga guhura gufitiye ibyawe atakunyura iruhande ngo agitambukane. Icyawe cya none si cyo uzabona ejo, si cyo uzabona ejo bundi. So that short prayer that I send as the rule your atmosphere is a time to remind you that you should pray to gain your blessings of that very same day. For the devil do not deceive you. Vuga ngo ndakiri. Ndakiriye. Zamura mo kuvuga ngo ndakiri. Raise your hand and say I receive. N'izina rya Yesu ndakiri. In the name of Jesus I receive. Umugisha w'uyu munsi ndawakiri. The blessings of today I receive. Igitangaza cya none ndacyakiri. The miracle of today I receive. Ibuye ryo kwica Goliyati rya none ndaryakiri. The stone to kill Goliath of today I Ndariseye mu receive. izina rya Yesu. I throw it away. Kandi riramwishe mu izina rya Yesu. I kill Goliath in the name of Umuntu Jesus. utarurangaye nakomera Imana amashyi. Give a big clap to the Lord if you are not distracted. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Imana ihabwe icyubahiro yemewe. May God be praised. Buriya icya kabiri mu mwuka, umuntu urangaye si umuntu wawe ukora ibyaha gusa. Oya. N'umuntu utawukora ibyo yaremewe gukora ararangaye. Someone in the spiritual way, the second thing, someone who is committing sin is not the only one who is not the only one who is distracted. Even someone who is not doing the purpose of God, the will of God upon himself, is also distracted. Iyi muyikore nka kote kandi muyisharinge vuba nonaha muyishire ku mbuga, hanyuma ikwira isi yose, umuntu wese uyibona ayisharinge kuri status, kuko abantu benshi barangaye bazi ngo ugatakora icyaha ngo ari wiwe ngo ari mu nzu ngo ngewe ngo nahunza abantu ngo nibera iwanjye ngo nta muntu njya mvugisha ngo nta n'umvugana nawe ngo nzasuhuza imbere yanje ngo na telefone ubu ngubu narayiretse ngo ubu singi postinga na YouTube yanje ngo narayiretse ngo na Instagram narabiretse ngo Facebook singi bibaho ngo ubu naracecetse ngo ndi hamwe. Urapfuye. Satani kwicaye ku mutwe. Kurangara ntabwo bireberwa gusa mu gukora ibyaha, nubwo abakora ibyaha nabo barangaye, ariko n'umuntu utawukora ibyo yaremewe gukora ararangaye. Committing sin is not the only thing that shows that you are being distracted, even though it shows that you are being distracted, but also someone who are doing something that they were not created for, they are also distracted. Uko harimo abakameramani benshi n'abakamera women benshi hano, ariko tuzatubona bamwe gusa, ni bakeya tubona. Like here in the congregation, we do have some people who knows how they can go on the cameras. Muza aba protocol barimo hano, ariko tuzatu nukuvuga ngo hagenda hagaruka bam ejo bundi mpagaza nariko mbona madamu wa Bernard hari. Kuki agaruka none ejo akaba yari ahari n'ejo bundi hasi akaba hari, kandi wowe uhari uraho gusuricaye mu ndebe, uracafite umugongo muzima, urabishoboye kwicaza abantu, nta kindi bisaba, nta repetition bisaba, uricaye aho ngaho. Utugeze mu kwezi kwa gatanu deja, ejo ni mu kwezi kwa gatanu, amezi atanu arashize, urangaye utawukora icyo wagomba gukora. Muje nta cyaha nakoze. Kurangara si ugukora icyaha gusa, n'umuntu utawukora icyo yaremewe yicaye n'ukuri ararangaye. Even the people who are just sitting, we do have so many people in the congregation who can join the choir, who can join the ushering team, who can join the media team. But we are reaching in May, yet you were just sitting for 5 whole months. So why are you sitting? Even though you are not committing sin, but you are just sitting without serving, so you are distracted as well. Ariko abantu yeme ariko abantu ntibatinya, abantu barakabije gukora ibibi, gupfa kwa Yesu kumusaraba bisa n'ibyabaye ubusa, uko ibyaha byakorwaga kera n'ubu birakorwa, igikomeye muri byo nuko bikorerwa mu rusengero. Satani yinjiye mu rusengero hagati, maze ahagarara ku mariba abana b'Imana bavomeragaho, arayasiba
mazarabagota abarekera mu rusengero ariko nje ndababwira nti wishushanya nareke kora ibyangwa n'Uwiteka nareke zamura ibiganza duhimana icyubahiro abantu benshi satani yarabaragose arabagota barekera mu rusengero gusa ariko baragoswe impande zose ntibagira ubwinyagamburiro nicyo gituma so dutangana haleluya akayitangira kugira ngo atagaragara nabi gusa ariko mu mutima wavuga ngo nyeganyega akazagira ucya kugira ngo ataderanja protocole utamubona uri imbere ukamwibazaho ariko nta kintu arimo aranyeganyega nta mpamvu afite zo kunyeganyega n'amaboko kuyazamura nta mpamvu yo yazamura cyangwa ntayazamure ntabwo azi icyo bisobanuye yeme umuntu uzi icyo kuzamura amaboko bisobanuye yazamura zamura amaboko yawe umuntu wizeye ko akaruru ke kohindura ibintu kavuze kubw'imbaraga Carte de côté. Distance de volume à fond. wamajwi iterabwoba ceceka Kuza mu izina rya Yesu. Prime panda. Service de vorde no varia. La valide ne mode ne La garie. saboni vo. Chanambre des invisations de moté. Gene frode varia. Carrière des amours na Sombina vondre de giri. Propérière des invalides de mort. Mwazi mwija gwalio kibetania. Mwazi mwija gwalio kibetania. Katikumu Kavalidone. Katikumu 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 Kavalidone. Katikumu Je vise de garmelo de beri. Aïla Simero Galde de Sovarinaga. Hano hashi Hatari hatari kalamu. kalamu Anoashi hatari kalamu Walawe Kurimbuka Wanakufa Okurimbuka Wazimwisha Mwazimwisha walio kibetania. Wazimwisha Kibetania Katikumu Katikumu Kavalidone. Katikumu Katikumu Kavalindone Katikumu 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 Kavalidone. Katikumu Kavalindone Hari indwara zohunga tugize bucayeme. Indwara zibaho. Diseases can flee away if you Turagurika mu do izina like rya this. Yesu. Go away in the name of Jesus. Izifashe mu bitugu, izifashe mu gituza, The one in the izifashe mu shoulders, nda. the one in the Rekura mu chest, izina the rya one in Yesu. the stomach. Release in the name of Jesus. Simbibabwiye hari abantu babe baseka. Some people are just laughing Hari around. abantu babe baseka. Ni ukuri kw'Imana. Narababwiye ngo hari igihe uzurangara abandi bahe bakira ibyabo hanyuma abadayimoni babavuyeho bakakuzaho kubera kurangaye abadayimoni bakakuvamo bakava mu bandi ukisanga umeze nka za ngurube zari ziri hahandi hanyuma wa muntu wari urimo amadayimoni agiye guhunga aravuga sasa twe ntituzatuja ku musozi tugira protokole tugira isuku kandi dukunda ahantu hashyushye dukeneye umuntu tujamo Yesu aravuga sasa hano nta munebwe uhari ahindukira abigishwa ati hari umuntu wokuru abadayimoni bokwinjiramo hano dore ahantu hashushe ni muri ziriya ngurube ni mwinjire muri ziriya ngurube uko wohinduka ingurube ikinjiramo amapepo. Some people are just laughing around. Some people are being distracted. I have told you one day that if you are distracted, the demons can flee away from one person and it enters into you. Hano hashi hatari kalamu. Hano hashi hatari kalamu wala kufa no kurimbuka wala kufa Wanakufa no kurimbuka wala kufa Wanakufa no kurimbuka Wanakufa no kurimbuka wala kufa
wazimwisha wazimwisha Nacurangira gasirimba buki Shout to the Lord. Ngaho nimwike hasi ndaza kubagaru. Garde so. Méthode et force. Sécurité et cloche. Clôture des moyens. Uwepo wake maishani mwangu Umenifanya mimi mnyenyekevu na kwake mimi ninajisikia huru na tena napumzika. Carte de côté. Bwana Yesu nitakutukuza ai kwa kuwa wewe wanameza mbele ya watesi wangu. ya Kanuni gani? Bwana Yesu asifiwe. Sainado. Chemise de varié. Vai ter que essa variedade de cor.
ngaho nimwicare nyakwicara neza. Asenive de brogena. Prospitaria Savao. Arimeritra de Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. May Jesus be praised. Turarangaye. We are being distracted. Turarangaye. We are being distracted. Turarangaye. Mureke mbabwize ukuri. Hapana mu, hapana ba. Turarangaye. We are being distracted. Not I, not you, but we. Mureke mbabwire ukuntu turangaye. Satani yerekeje amaso yacu kubitari intambara. Munyumve mwe muretse kuvuga kundi mibukeya ndaje mbaziture mukanya. Satani yafashe amaso yacu ayerekeza kubitari intambara kugira ngo tutazabona intambara dufite. The devil took our eyes and made it focus to the things which are not the war, for us not to see the real world that we have. Uri ku buhanga bw'ibyuma nturangara. Iyo nindi kote kandi gere ku bantu bose. Ikigaragaza ko turangaye nuko Satani, nuko twemereye Satani yerekeza amaso yacu kubitari intambara kugira ngo tutazabona intambara turangije turamwemerera. The things that shows that we are being distracted, it's because we have allowed the devil to make our eyes focus on the things which are not the real war, and then we put the real war aside. Ngwareko wa mwana we ngo wambere ngo wajuri kigusha. Nguyu mwana waje. Ngwareko ma. Mukuki wambaye umwana ukigusha. Apparent. Ntabwo umwana wawe ari intambara. Oya pipi. Hari ibiri inyuma y'intambara. Satani zigira ngo umutinza amaso ku mwana wawe, ariko umwana wawe sico kibazo. Muvana amaso ku byo Satani bereka nk'ibibazo, ibibazo biraha. Yes, so sometimes a parent would say, you child, my little child, you are a distraction. So your child is not a distraction, but there is a spirit behind which distracts you. Hallelujah! Vengre de Crofais. Muvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Imana ishimwe. May God be praised. Perutse gutekereza ikintu. I once thought of something. Reka nkibabwire. Let me tell you. Ko ndagitekereza nkivugiye aha ngaha tugomba gufata umwanya tukibuka abagize imirya bamwe mvuge gute tugomba gufata umwanya wo kwibuka tugafasha abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi baba Karuvari kwibuka babo bazize jenoside yakorewe abatutsi. We should take time and help those who have lost their loved one in the 1994 genocide against the Tutsi. Gitaramo tukagikora byaba ngombwa tukagikorera n'ahandi hataraha tukabana nabo bagiye bibuka kandi twese ntitwari kubaherekeza. Cokoze hari bamwe bagiye baherekezwa n'abagize imiryango yabo. Noneho nkibaza ngo ese yeme uko umuntu uza wiyumva akiyumva abamusuzuguye bakagira uburemere ku buzima bwe adufite duhari iyo yibutse ko adufite ivyo ntivyotuma agira ishema ngo atesha agaciro abahe bamusuzugura. Someone who have us and has some people who are despising him, even if he remembers that you are there, he just be proud of it. Listen to this. We have been blessed with children, even those who are still waiting, you will give birth, don't worry. Ureke kuvuga ngo ndise wa Uziela na Brielle n'abasaza babo. Oya. Mwe muraha. Uko umuntu yohagara hano hanze akansuzugura mbafite kagenda nimbeho ngo umuntu yansuzuguye muhari. I can never be despised by anyone as long as I have you. None se mwebwe kuki uzugenda nimbeho ngo abantu ngo harabatanyemera uza wibuka ko twe tukwemera bikumara iso. Do not walk in calm way just by remembering that we are here, just by remembering that we love you. Just feel proud of it. Haba nabavuye hano haba nabo Satani yacomoye hano ikabahindura imizerezi bakagenda bamoka kwisi baza bamoka uvuge nguriya muntu Satani yaramutoye Satani mwaritsemo akanwa ke kabaye igikoresho ca Satani sino kumvije hayavuga hari ivyo abakaruvari bahe bavuga agaciro k'ivyo muhamuvugira hano hikomba umwanya wo kumvije abandi bahe bavugira hanze mumeze. The value of what you are speaking out here, the value of the positive vibes that you have here cannot let me go and listen to other people speaking evil. Bivuze mbonye abene data ukuntu murabonye ukuntu bacomotse kuri bari abantu bocomoka narangiza nkavuga ngo
bande wahe inde wahe mfite famiye nziza inkunda iyo mvukamo uyu ni data wacu muramuzi ni usigaye kwa ba data dorari hano kandi arankunze ntunkunze muze cyane rwose mbivuze ko yarabimbwiye arambwira ngo arankunda nimba nyanze ndiri joro ryo bari iri joro ahindutse ariko ubundi yari yarambuye kwa nkunda nimba ahindutse gahindutse iri joro ariko haba nubwo yunyanga mbafite uzugira ikibazo ngo mama warakwanga iya kwanza arakakwanga duhari udufite hari ico bigutwaye ufite kiye kibazo moje imiryango ngo sinzamenya ngo imiryango ngo yaranyaza. This is our family. This is our family. Do not go with hatred that other people are hating upon you. Just know that we love you and we are very proud of you. Muvuge ngo hallelujah. Hallelujah. Satani yarafashe yerekeza amaso yacu kubitari intambara kugira ngo tutazigera tureba intambara ziherereye. Yes. Nico gituma muri mukubona abantu umuntu akama yishara intambara yiwe yo guhangana n'umugabo kandi intambara si umugabo ikibazo si umugabo. There is a spirit behind. Yes, the devil took our eyes and made it focus where there is no battles, and yet we have the real battles that should be focusing on. Do you know what? That shows that we have been distracted. Satani yatoboneye inkuru zo kuvuga nizo turi mu kuvuga kandi yazituboneye kugira ngo tutazabona umwanya wo kuvuga Imana no kuvugana n'Imana. Twarangiza umwanya wacu ukabuye inkuru z'ivyapfuye n'ivyamanutse umuntu akava kuri mama rwa Gasabo akaja kuri Magarambe TV. Imana imugirire neza Magarambe. Undi akaja kuri ya hehe ngo karareba ngo mu ruvunge ngo M23 yagezeyo na twirwaneho abana ngo bageze ngo urumva ngo hari matekwa bafashe agahindura cano. Kumenya makuru si ikibazo. Reba cana imwe ukurikira makuru nurangiza undi mwanya ubo gusenga. Satan no muhanga kurangaza abantu. The devil is really wise in making people distracted. That is why he gave us stories to talk about so we wouldn't have time to speak with our God. Satani iduhugirije mu bidafite ibisobanuro kugira ngo tutazabona ibisobanuro by'ivyo twaburi ibisobanuro. The devil is taking our time to go and focus on the things that has no meaning for us to lose the meaning of something that is meaningful. Uri maso umuntu turi kuri media. Satan iduhugirije mu bidafite ibisobanuro kugira ngo tutazabonera ubusobanuro ibyo twaburi ibisobanuro. The devil caught us up things that don't concern us so we wouldn't never make time for what truly concerns us. Mumve nakakandi. Listen to this. Satani, the devil, aduhugirije mu bitatureba kugira ngo tutazigera tuja mu bitureba. Is making us being distracted in the things that we shouldn't be in for us to lose the focus. Muranyumvise? Satani duhugirije mu bitatureba izindabona iziza ye. Acitse mu rukimana. Imana ibahumugisha bagize neza. May God bless the decoration team. Satani duhugirije mu bitatureba kugira ngo tutazigera tureba ibitureba. The devil caught us up in the things that doesn't concern us for us to not be able to make time for what truly concerns us. Ukuhano no muri famille yawe hari abantu bafite amakuru yawe menshi kuruta uko bafita yawe. Here, yes. Here and even in my family, some people have some information, my information, and they don't even have theirs. Siko muri mukubona muzi ko abantu bari interese kukumenya amakuru yawe kuruta uko bamenya yawe. People are being interested in knowing your information rather than knowing their very own information. Akibagira ariko ijambo cyampa mukaryumva abantu bageze ubwo biyibagirwa ibyabi bibareba. Ariko ntiyo kwibagirwa ikosa wakoze, ntiyo kwibagirwa ibyo baheba kuvugaho, ntiyo kwibagirwa ko umwana wawe yatsinze uwe akaba ataratsinze neza, ntiyo kwibagirwa ko umaze gushingira abana bose iwe atarashingira
kandi azaho bashatswe, azi n'abana bafite, abahungu 2 n'abakobwa 2. Undi yarashatse afite abahungu 3 n'umukobwa umwe. Undi yarashatse ntarabyara ariko n'umukire. Undi yagiye muri Amerika afite abana muri Amerika, n'imodoka yaguze jewe ndabizi, n'umwana utuye Texas wayimuguri. Kandi taragera ni Nairobi, tarinjira no mu ndege, ariko azi Texas, azi Maine, azi Ohio, azi ama state yose yo muri Amerika arayazi, ari umukesho utazi gusoma no kwa. Some people are not taking care of what concerns them, but they do care of your very own concern, of your very own information. They knows how you get birth, they knows how you get married, they knows each and every detail of your information. Why? Satani yaduhugirije mu bitatureba kugira ngo tutazigera tureba ibitureba. The devil caught us in things that does not concern us, for us to do not look back for the things that concerns us. Bwana Yesu asifiwe. Jesus be praised. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Tugiye kuja mu mwanya wo gusenga. We are about to enter the time of praying. Ejo tuzakomeza amateraniro online. Tomorrow we are going to continue the service online. Kubera ko ejo ni tariki ya mbere. Because tomorrow is the first date. Rwose cyagihe murasirimbye ngo munyurane mu umwuka arambura ngo ejo tugomba kufata nk'umunsi wa gihanuzi no kuwa gatanu. Iminsi yo guhanurira ku kwezi. Tomorrow, Thursday and Friday, we should be taking it as a prophetic day to prophesy for this coming month of May. Ejo nzobabwira ku myuka izituma abantu barangara, hanyuma kuwa gatanu nzobabwira ibimenyetso biza bigaragaza ko abantu barangara. Tomorrow, Thursday, I'll be talking about the spirit that make people distracted, and on Friday, I'm going to talk about the signs that shows that you are distracted. Abantu bahebumva batsinzwe n'ijambo mbere ko tuja mu mwanya w'ivyifuzo. Umuntu wawumva wasanze arangaye. Nahaguruke. If you know that you have been filled with this word, if you know that you are distracted in one way or the other, please raise up and we pray to God. Kumusara wawe mwiza ni wa mahanga yachunguriwe igorogota wahavanye ibigango wirongeye mu maraso uri ntwari Yesu uri nyamibwa wanesheje umwanzi wawe abatware bo mw'isi y'umwijima wabahemuye vuga ngo Mana y'imbaraga, God of power, ngirira imbabazi Mana, have mercy upon me. nararangaye, Have been distracted. bya bivyo nagizemo uruhare The things that I've been thoughtful of n'ibyo ntamenye, and the things I didn't even know, ntabara Mana, come on my rescue. ndengera Mana, Save me n'izina rya Yesu, in the name of Jesus. amen. Amen. N'abandi bicaye ni muhaguruke. Even the ones who are seated, please Tugeze mu mwanya wo gusenga ni muhaguruke twese dusenge the duhagaze. good time of praying. Please raise up and we pray. Mu minota itageze 20 tugiye gusenga Imana dusoza. In 20 more minutes, we are going to pray God as we conclude. Ugiye kuzamura ijwi ryawe usenga Imana, ubwira Imana ngo Ma ndinda urinde ubugingo bwanje butazisanga mu butayu no mu kidaturwa. Hari abantu batujwe mu butayu, hari abisi yatujije mu kidaturwa kandi baremera. Zamura ijwi ryawe usenga ubwira Imana ngo Ma rinde ubugingo bwanje ntisanga mu butayu butisanga mu kidaturwa. Zamura ijwi ryawe usenga Imana. Mana y'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, urinde ubugingo bwanjye kwisanga mu kidaturwa mu gihugu gikakaye. Ritra de la rivergeri esikra da Chimbeho osikrove la rigrame la rigrame. Harinde ubugingo bwanjye abadatuwe iwabo w'inyamaswa, iwabo w'inyamaswa, harinde ubugingo bwanjye Mana. Ayi darutuye mu gihugu cy'ubutayu n'ubutambwe
Kiri yogani. Alors il mérite de sauver Genia fo. Fonctionnement de base ya salaire menatra. Indo mugigo branchement. Urindi gihugu kidatungwa. Trike sibre de sanfi. Wangira mnazananda la tango genayo lo. Trike visibre de sange. Kaila sikasone Tango la brother. gasi za juna utamaduni. Hombre de safari de Libre de sanfile. Wasikasone galide. Wangira mnazafani ambregene basande. Wangira sikasone brother. Rebrekete zafone monde la bragane baba. Anche de someri kasone Rebrekete zefone ba. Wasikasone galide. Wasikasone modibite. Precipitazione brother galide. Wasimere de solo brother galide. Wasikasone galide. Wasikasone modinate. Tribre de someri galide de safari. Wasikasone galide. Brigade Sinfonie Ottenere de sala Farinda la Asmeo la simeri de brother galide. Wasikasone brother fonctionnement de son brother de sala brother. Wasikasone brother. Indo mutima wanje kwisanga mu gatumba. Indo mugingo wanje kwisanga mu Indo mugingo wanje kwisanga mu gihugu kidatungwa. Yowe w'inyamaswa. Yowe w'inyamaswa z'inkazi. Indo mugingo bwaje kwisanga mu gihugu hawe. Zamura ijwi zamura Indo mugingo bwaje kwisanga mu gihugu kiroga. Ubugingo bwanjye ntabwo buzisanga. Ubugingo bwanjye ntabwo buzisanga mu butayu. Ubugingo bwanjye ntabwo buzisanga mu butayu. Tranquela sanfre de Brugenevo. Idugigo bwasema we. Idugigo bwasema nawe. Daudo idugigo bwasema. Daudo idugigo bwasema. Idugigo bwasema papa. Idugigo bwasema. Idugigo bwasema. Idugigo bwasema. Idugigo bwasema sawema. Idugigo bwasema Yesu. Profanite dega. Sema haleluya. Haleluya. Fata amaboko abiri y'umuntu wa hafi yawe. Umuntu uri hafi yawe mufata amaboko yombi. Ugiye kumusengera ubwira Imana ngo wajuruwe mwohereza imbaraga zinaniza Satani ye kumutsikamira ngo bimwemerere. Satani ntamutsikamire ngo amuce integema. Satani ntamuremerere, ntamurangaze, ntamutsikamire ngo byemere. Musengera uzamura ijwi ryawe. Senga uzamura ijwi ryawe. Baba yasimere de broberi sala farite galie. Banda sikasone broberi galie. Hombre de saferte de zodini galie. Bana we. Tuyebele komana. Satana musikamira ba. Satana urangasa ba. Satana mushawuriganye kumurangasa ba. Naze mwami Yesu we. Nakubita hasi mwami. Nasenya mwizina rya Yesu. Bayasubizima zo kumusikamira. Nasaze zo kumusira mu gahunge zo kumurangasa. Nasenya mwizina Yesu. Nasenya mwizina Yesu. Daribuya mwizina Yesu. Daribuya mwizina Yesu. Properia de broberi sala farite de brobariga. Tuebe ko sikamigona. Tuebe ko sikamigona barka subishima. Tuebe ko sikamigona barka subishima. Tuebe ko sikamigona barka subishima. Tumzemere mwami Yesu. Kuri mwami Yesu. Uyibugoroba mwa. Imbaraga z'Imana zimutera. Ukora imbaraga zimutera kuranga. Imbaraga z'Imana. Ukora imbaraga zimutera kuranga. Ukora imbaraga zimutera kuranga. Imbaraga zimutera kuranga. Zabutsike baranga. Rite de broberi galie de savarie de borgalie. Wazulu oye zimbaraga. Oye zimbaraga. Oye zimbaraga. Oye zimbaraga ma. Oye zimbaraga ma. Oye zimbaraga ma. Wazulu etangi baraga. Musu zimbaraga. Oye zimbaraga. Musu zimbaraga bwisina Yesu. Musu zimbaraga bwisina Yesu. Wazulu etangi baraga. Wibaraga bwisina Yesu. Ai baba we. Akizamusikamira muri isi y'abazima. Oye zimbaraga sisa sata. 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 Nakumusikamira ngo atikiteke. Oye zimbaraga mwa. Oye zimbaraga mwa Yesu. Oye zimbaraga mwa Yesu. Oye zimbaraga mwa Yesu. Ushawa sema. Rite de brobari galie sala farite galie. Wakina modelo modelo kuchere brobari galie. Vuruari de zaboro bele sole galie.
Ohereza imbaraga washuruwe. Shuruwe tanga imbaraga. Ohereza imbaraga bw'izina Yesu. Ohereza imbaraga bw'izina Yesu. Ohereza imbaraga bw'izina Yesu. Ohereza imbaraga bw'izina Yesu. Ijuru ritanga imbaraga. Ijuru ritanga imbaraga. Ijuru ritanga imbaraga. Ijuru ritanga imbaraga. Azariza Satani. Imbaraga zo kureza Satani. Ibibutogoza byose bimucitege. Randre de sana proprio pipa bana gari de fare. Ajunebre de burobeni gari. Precipitazione burobeni gari. Manda la saboti di bilisa la fare. Telestazione burobeni sala fare. E genebre de soberi gari. Parabre de soberitazione cross. Rele de sala gari. Parabre de soberi gari botine fare. Gole si baragama. 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 Uzamurira amagambo ya Tobiya. Uzamurira amagambo ya Geshe. Uzamurira amagambo. Uzamurira Tobiya. Uzamurira amagambo ya Sanbalat. Uzamurira stazione burobeni. Tamula soberi gari de sala fare. Taga soberi gari de fare. Parabre de sala burobeni gari. Sakitazione burobeni. Telele de salabre de mozili fi salabre de gari. Wanga. Sema haleluya. Hallelujah. Murekure. Frode la Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ugiye gusenga ukoma mu mashubwira Imana ngoma. Imyuka yose yanyoherejwe kugira ngo inci intege ndayitsinze mu izina rya Yesu. Ndayamaganye mu izina rya Yesu. Senga ushizeho umwete wirangara mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka yose woherejweho yo kuguca intege yirukana mu izina rya Yesu. Ndayirukanye mu izina rya Yesu. Yirukanye mu myuka yose kuguca intege. Imyuka yanyoherejweho kugira ngo ici intege. Ndayisenye mu izina rya Yesu. Ndayisenye mu izina rya Yesu. Ndayirukanye mu izina rya Yesu. Ndayisenye mu izina rya Yesu. Ndayirukanye mu izina rya Yesu. Ndayirukanye mu izina rya Yesu. Ndayirukanye mu izina rya Yesu. Senya. Ndayisenye mu izina rya Yesu. Irukana imyuka mibi yose yagutumweho. Wabyuka ndakwirukanye. Wabyuka ndakwirukanye. Wabyuka ndakwirukanye. Wabyuka yoherejwe kuguca intege. Yakuzikamira. Yakunaniza. Ndagusenye mu izina rya Yesu. 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 Ndaguca intege mu izina rya Yesu. Wabyuka abadayimoni. Wabyuka abarozi. Wanyoherejweho. Ndakurimbuye mu izina rya Yesu. Ndagucogoshe mu izina rya Yesu. Ndagucogoshe mu izina rya Yesu. Ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Ndakwirukanye no mugoroba. Ndakwirukanye no mugoroba. Wabyuka guca intege we. Wabyuka guca intege we. Ndakwirukanye. 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 Ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Senyiriya myuka. Irukana. Kabrakata vane brogenero santereo. Kabrakata boni varia labasteo. Sempre de sangre boria lava. Trange la sangre de boriabo. Trange la sangre de gerievo. Trange la sangre de moria sangelaria. Scinda la fondre de gerielava. Trange la sangre de boni faria lava. Sempre de san venivo. Trange la sangre de benia lava. Rebrocata safanivo. Trange de san veniva. Rebrocata sempre che se ponevo. Rebrocata vinavo. Sempre che te Rabracata savo. Sempre che te savonivo. Rabracata variavo. Sempre che se poneva. La lavoro delle variava. Rabracata safaniavo. Wow, ni saboni de farito de burobeni gari. Preparazione burobeni gari de fare. Sakitazione con de farito de burobeni gari. Wakirere de sakina motini fisana. Shesherie de sakina motini fare. Ndakwirukanye amyuka yose. Ndakwirukanye amyuka yose yo kugucite. Ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Tugo amyuka abadayimoni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Icyifuzo cya nyuma tugiye gusengera uyu mugoroba. Ugiye kubwira Imana ngo ma sinzarushwa n'ubusa. Sinzarushwa n'ubusa iminsi yose nsigaje kubaho ku isi. Sinzarushwa n'ubusa cyo ni icyambere. Kandi ibirimo birasubiza abandi inyuma. Jewe ntibizansubiza inyuma. Ibirimo birarangaza abandi. Je ntibizandangaza. Zamurushiga usenga Imana. Wirangara senga zamurushiga. Sizasubizwa. Frosikrobere la fone. Sizaruhira ubusa. Ibintu birangaza abantu. Sizarushwa n'ubusama. Ibintu birabuza. Bisigaje kubaho. Ntabwo azarushwa n'ubusa. Bizangira ubushobozi. Oya sizasubizwa inyuma. Nida de burobeni gari. Zasubira inyuma.
ntabwo azasubizwa inyuma mu izina rya Yesu. Ntabwo azasubira inyuma mu izina rya Yesu. Iyi minsi isigaje kubaho ntabwo azashwa n'ubusa, ntabwo azapfira ubusa, ntabwo izapfira ubusa, ntabwo azashwa n'ubusa. Kandi mwami Yesu we ntabwo azasubira inyuma, sizasubizwa inyuma mwana, zakomeza aje imbere, zabona umusaruro, ntabwo azashwa n'ubusa. Lidere burobari garide barigere garide batere de salame de salame zabona umusaruro, sizashwa n'ubusa, ntabwo azashwa n'ubusa, ntabwo azaruha gusa, ntabwo azashwa n'ubusa, ntabwo azasubira inyuma, ntabwo azasubizwa inyuma, zakomeza aje imbere. Oh, de visa la brede garide bodina garie presebeta sere buroberi za bodina visa akirere de sakira bodina preparazione de sogarite bodina fa preparazione pass laterale de sa divisa la brede garie correre de sakira bodina tasere safari Trecchetta l'assemblea de feria la bassella. ora si casare Quando la salari martelo. come de sabere casare Curore de sakina bodina presebeta sere buroberi garie akirere de sakina bodina Bwana Yesu asifiwe. Zamura amaboko yawe hejuru uhagaze n'abicaye muhaguruke, n'abari bicaye muhaguruke dusenge dusoze. Zamura amaboko yawe uvuge ngo Mana yo kwizerwa. Mana yo kwizerwa. Ibirangaje abantu ni byinshi, Ibirangaje abantu ni byinshi, n'ibica abantu intege ni byinshi, n'ibica abantu intege ni byinshi, ariko mu izina rya Yesu ariko mu izina rya Yesu sinzemerera Satani kurangara. sizemera Satani kurangara. Nongeye kandi kuzamura ikiguzi Nongeye kandi kuzamura ikiguzi cyo gucika intege. cyo gucika intege. Satani ntazanca intege Satani ntazanca intege mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu. Imikorere ya Satani yose Imikorere ya Satani yose n'imbaraga z'abadayimoni n'imbaraga z'abadayimoni bifata ubusa bifata ubusa mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mujana amahoro y'Imana.